Hey,
Inyo mulia wega. Mwana nyagosu. Ni ngala kuda sero tu nyuma moya. Adu nyuma. Ada yang di dia lagu kak dia mungkin muna to aku tunde ko pramu nake. Pramu tuga do joko muja kya. Bahwa imo na kamu tayo. Ko muna tawa mo do na go di dia ma dia di ni tera. Muna tawa mo do me jaka kai de siote. Kati go. Nani di nakil kene kala. Kan ini ni ada tu dia muji ta ya kan. Di no ko dia no dia muji ta ya. No. Yang akan di mana ni? Kita tu nak kaya orang aku. Oh, lagi orang. Jadi kita tu mau main kenyanya. Dia mesti. Dah. Ya, mana dia masuk? Ya, ni no jaga sih bos yang tu. Sudah mau ke dia Korea ke mana? Dah mau itire, ibu orang ibu ini baik. Nah, orang mau ke, orang nanti mau dia kita mau itire personally. No, mwana tu invitation hiyo ya kile hapa ni mwana. Ndio tubiri ndio kwa mwana ni mwana amwe modo mega. Na kigogo na kiagai kimwagerere. Na modo maria mothe mwika. Kigogo na kiagai gitome muthereme na mugashira mwana. Kigogo kwa mwana ni mwana mkewe na ni mwana eta mwana. Ina sio wiki. Mwana ni mwana na kigogo na kimotha karere na kimwagerere modo ni mwana mothe. Asante sana. Amen. Ale kukiyo kakigogo na kero mwagerere. Tutakuwa jambo ya nene mwana eta mwana. Thank you mtoto wako jandikira. Thank you to my brother DMG. May God bless you so much. Tunawapenda sana. Kenya hili kwa kutumia mambo ni kama yangu tena. Shalom.